Yes, kananya mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kurotswe mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kurotswe mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera ku itariki ya mbere y'ukwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Mu gihugu cy'Uburundi ibintu byamaze kuba bihindura isura. Moto, umuriro ukomeje kwaka mwa bantu b'Imana mwe, i Burundi rwose ibintu byamaze kuba ibindi. Nyamara ibintu tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo, muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye birebana n'umutekano, politike na diplomasi. Amakuru ni menshi cyane, ariko mbere na mbere turaza kwinjiramo. Bakunzi ba Duniani Kote TV, dusuza abantu badukurikira bari hirya no hino, by'umwihariko cyane cyane turebe cyane cyane abadukurikira rwose bari mu gihugu cy'u Burundi. Turabasuhuza cyane twikuye ku mutima. Turasuhuza abantu badukurikira bari muri Korine Mujejuru, ariko kandi bakadukurikira bari muri Korine Kinazi. Turasuhuza cyane abantu badukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko hano za Munanira, badukurikira rwose bari Gitega, Bujumbura, Cibitoke ndetse n'ahandi agiye hatandukanye. Turabasuje ariko kandi rwose tubahaye n'ikaze muri rusange. Turasuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, gatanu kuri kagenzi kako, nyamuna rwose ni iby'agaciro. Turasuza bari mu gihugu cy'u Rwanda, baba bari mu gihugu cya Congo, baba bari mu gihugu cya Uganda, baba bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa. Turasuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, gatanu kuri kagenzi kako rero, by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi. Turasuza cyane baba bari mu ntara gatandatu diaspora, baba bari Canada, baba bari Australia, baba bari za United Kingdom, baba bari Amerika, baba bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa. Bose turabasuhuza tubikuye ku mutima. Tugiye kuba rero twinjira muri byinshi bigiye bitandukanye birebana n'umutekano, politike na diplomasi, ariko mbere na mbere mw'abantu b'Imana mwe, nimba utari wakora subscribe hano kuri Duniani Kote TV, icyo musaba nta kindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye twibanira gatanu kuri kagenzi kako. Nko mu munyemerere, by'umwihariko twinjiye mu mpfunyapfunyi, ariko ku buhanga bw'ibyuma baragira gutya rwose bamfungurire kuri interineti kugira ngo n'amakuru rwose aba yanditswe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byaba mu gihugu cy'u Burundi, naho rwose nze kuba nsimbukirayo mbabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza kunyarukira ahitwa Gitega cyangwa se Cibitoki. Ni Cibitoki kugeza amagingo yamaze kuba rwose iberamo ibintu bikomeye cyane. Ni Cibitoki kugeza amagingo by'umwihariko yamaze kuba rwose igaragaramo icyitwa ibitero biremereye cyane ku basirikare b'imbonerakure bari mu myitozo. Batangiye kujya basubiranamo ku buryo umwe abwira mugenzi we ati twagiye mu myitozo, nibakora imyitozo nkaho ari ibazanye, agahita ashaka kumutunga icyo bita imbunda. Abantu b'Imana mwe, narababwiye nti mu gihugu cy'u Burundi ibintu biberamo ni ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo tujye kuba tubyinjiramo, turaza kugaruka ku banyapolitiki bagiye batandukanye kugeza amagingo bamaze kuba rwose bahaguruka mu gihugu cy'u Burundi. N'indi uri hasi n'indi uri hejuru ya piko, ibintu byakomeye. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga gatanu kuri kagenzi kako. Muraza kunyemerera by'umwihariko tunanyarukire hano za Gitega, turebere hamwe abanyapolitiki bagiye batandukanye bashaka gukozanyaho. Isa n'isa igihugu cy'u Burundi cyacikamo kabiri, cyacikamo kabiri, kuko abanyapolitiki bagiye batandukanye, byaba abagabo barimo Agathon Rwasa, byaba abagabo barimo ba Reverien Ndikuriyo, aba bagabo rwose uyu munyamabanga wa CNDD FDD, byaba aba ba Bunyoni ndetse n'abandi bagabo bagiye batandukanye. Isa n'isa rwose bashobora kuza rwose gukozanyaho. Ndabona ibintu bitoroshye, ariko kandi bikomeje kugenda bikara ndetse binafata indi ntera. Icyitwa ivumbi nyamuna rikomeje kugenda rizamuka. Ndabona ivumbi rikomeje kugenda rizamuka mu buryo mwese cyangwa ubundi. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Rero tugiye kuba twinjiramo gatanu kuri kagenzi kako. By'umwihariko tugiye kunyarukira hano za Kibira, naho turaza kubabwira byinshi
bigiye bitandukanye. Kibira niho naho hakomeje guturuka amakuru adasanzwe y'imyitozo ndetse n'inkuba zatangiye gukubita, dore yuko imvura yo yatangiye kugenda igwa. Barabyuka bagasanga abantu bapfuye, bakabyuka bagasanga abantu bapfuye, bakabyuka bagasanga abantu bapfuye. Birumvikana yuko rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Byinshi cyane rero tugiye kubyinjiramo, turaza kurebera hamwe imyigaragambyo ishobora kuza kuba mu bice bigiye bitandukanye mu gihe igihugu cy'u Burundi kiri bukomeze gukora ibikorwa n'ubundi by'ubugizi bwa nabi, ubwo ni ukujyana abanyamulenge mu gisirikare mu buryo butemewe, ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi abarundi bakomeje kugenda bakorera. Nabyo turaza kuba tubikomoza, ariko kandi rwose tubiva imuzi n'imuzingo. Aha ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Aha ndabona hano hari n'inkuru ya retired General James Kabarebe yanze abashotora u Rwanda, arema agatima abakunda zimwe mu mbwirwaruhame. Uwo ni General retired James Kabarebe. Ndabona rwose ni inkuru yanditswe ku Gihe, ngira ngo nayo turaza kuyinjiramo turebe ese bimeze bite. Abanyamahanga basuye u Rwanda bakoresheje arenga miliyari 820 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka w'2024. Ubwo ako karaka update gaciyemo ntabwo kuko tuba turi bukagarukeho. Ni byinshi cyane no by'umwihariko tugiye kuba twinjiramo, ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi hari amakuru agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa rwose. Ndabona uwitwa Colonel Kayina wahoze muri M23 yasubiye mu mashyamba. Amakuru nayo arimo agenda atugeraho aka kanya. Uwitwa Ndayishimiye rwose, General Ndayishimiye w'i Burundi, nawe ari mu kaga gakomeye cyane. Uwitwa Dr Frank Habineza yamuhaye ikinyarwanda cyuzuye kivanze n'ikirundi. Nka data uwo ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ni inkuru nayo yanditswe. Ndabona social media Burundi ikomeje kugenda itangaza byinshi, ndetse n'ibitangazamakuru byo mu Burundi byose gatanu kuri kagenzi kako, nagira ngo rwose mutege amatwi tubyinjiremo. Ndabona rwose ari byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, ibinyamakuru by'i Burundi ndetse n'ibyandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabona bikomeje kugenda bivuga byinshi. Nanjye rero mba mpari kugira ngo aya makuru tuyacanemo ngende mbabwira kabisa. Uwitwa haka turebe Donald Trump arashaka indi mpanda, nayo ni amakuru arimo angeraho. Hatangajwe inyobora y'ibikorwa mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo nuko ibintu bigomba kuba byifashe. Ntabwo ndabona hano batanditse neza, ariko nuko ibintu bigomba kuba byifashe, by'umwihariko ku nshuro ya 31. Murabizi yuko rwose mu gihugu cy'u Rwanda twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo nabyo ni bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa. Ni byinshi cyane no tugiye kuba twinjiramo, ngira ngo reka tubanze duhera mu gihugu cy'u Burundi. Ibindi rwose nabyo turaza kugenda tubyinjiramo gake. Murabizi ibintu byanjye biba ari gake, ntabwo mpita nirukanka cyane. Reka duhere by'umwihariko hano Bujumbura. Ni ku nkuru yenda ntabashije kuvuga. Ni inkuru iremereye cyane irebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ikaba zimwe mu nkuru navuga yuko rwose ikomeje kugenda icicikana ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Hano i Bujumbura rero umutekano muke kugeza na n'ubu uracyakomeje kugenda ugaragara, ndetse ukaba umwe mu mutekano muke wakomeje kugenda uhagarika imitima ya benshi. Ndavuga abarundi bakomeje kugenda bagaragaza ko isaha n'isaha bashobora kuza gukomeza guhura n'ibibazo bikomeye cyane kubera umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo ni ibintu nabyo navuga ko atari byiza cyane, kandi birimo biragenda bishyira abarundi mu kaga gakomeye cyane. Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Ahitwa Uvira ibintu birakomeye. Impamvu mubwira ngo ibintu birakomeye nuko kugeza amagingo ya ari Uvira igisirikare cy'u Burundi gifite ubwoba bwinshi yuko
isa n'isaha hashobora kuba ibitero bikomeye cyane, nayo ni amakuru arimo agenda angeraho nanjye nkavuga nti reka ngende nyabaciramo. Murabizi icyitwa abarundi barapanuye ku rwego rwo hejuru kugira ngo barebe ese ibi bintu bishobora kurangira bite, kugira ngo barebe ese n'iki kintu cyakorwa kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko muri uku gupanura kwabo mwa bantu b'Imana mwe, ndagira ngo mbatangarize yuko ibintu bitazoroha habe namba. Impamvu mbabwira nti ibintu ntabwo bizoroha habe namba, n'ubundi isaha n'isaha ni M23 ishobora kuvuga iti turatatse kandi ikataka ibintu bikagenda neza muri rusange. Ubwo rero rwose kuba ibi byose byagenda bigaragara ndetse hakagenda habaho rwose ibikorwa byose byo kuba umutekano wakongera gukazwa, ndahamya nashidikanya yuko ibi bintu bitahagarika M23. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa hano ku mupaka Uvira, ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ni ku mutekano, politike na diplomasi. Ndabona rwose ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikomeje kugenda byandika byinshi hano mu gihugu cy'u Burundi. Ndabona rwose ari amakuru menshi akomeje kugenda avugwa ku rwego rwo hejuru, ngira ngo byose n'ubundi ni bimwe mu byo tuba tugomba kugenda tubaciramo mukamenya amakuru ya nyayo, ese ibintu bimeze biti, mukamenya ese ibintu bimeze bite. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi binavugwa, by'umwihariko tuve gato kuri ino ngingo ikomeje kugenda itangazwa hano mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo tugaruke gato birimo bigenda bivugwa ku witwa Ndayishimiye urimo ugerageza ibyageragejwe n'abantu benshi bikaba byaranze. Neva kugeza amagingo rwose ukomeje kugenda ugaragaza ko isaha n'isaha ashobora gukora igitero kandi kiremereye, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero akabikora abicishije mu mbonerakure kuko nibo bafatanyije ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Gusa icyo nababwira cyo, ibi byose ni ibintu byanze neza neza, ndetse binagoye kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigire icyo gikora kugira ngo hano ibintu bigende neza, bigende nabi, kuko iki ni igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo gifite abanyapolitike bagiye batandukanye. Aba bakaba ari bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, ari bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse badashobora gukora ikibi abo banyapolitike bakibona. Ngira ngo iyo tuvuga abagabo ba Agathon Rwasa, ni bamwe mu bagabo bamaze igihe kinini bagaragaza uburyo igihugu cy'u Burundi kirimo kirakora ibishoboka byose kugira ngo amatora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2025 y'abadepite, mu mwaka w'ibihumbi 2027 y'umukuru w'igihugu bongere kuba bayigarurira. Gusa ni ibintu tumaze iminsi tubabwira yuko nubwo ibyo byose biba byamaze kwangwa ku rwego rwo hejuru, ndetse amakuru dufite bikaba binagoye kugira ngo bibe byashyirwa mu bikorwa, biragoye kugira ngo bibe byashyirwa mu bikorwa. Yenda ngira ngo bimwe mu byo uyu mugabo ashaka gukora bitari byiza, nabakiniraho ku ijwi kugira ngo ibintu bigende neza. Umuntu uri ku buhanga bw'ibyuma yenda akadufatira kuri telefone kugira ngo ibintu bigende neza. Ndabona ibintu bitoroshye, ndakanze makineye ku ijwi gatoya cyane, mwumve ibyo uwitwa General Neva ashaka gukora ariko bitamuhira mwa bantu b'Imana. Ibi bintu ntabwo byamuhira niyo yateka ibuye gake, kuko abari mu gihugu cy'u Burundi nabo barareba kandi bafite amaso. Ku ijambo perezida w'u Burundi Ndayishimiye yashikirije abakongomani, mu gihe hariho icyizere cy'uko leta ya Kongo yemeye kuganira na M23, mu gihe byagaragaza inzira n'icyizere cy'uko amahoro ashobora kugaruka mu gihugu cya Kongo. Iri jambo perezida w'u Burundi yashikirije abakongomani ntabwo riri muri esprit
yo kuvuga ngo leta ya Kongo na M23 byiteguye kwicarana hanyuma baganire ku byatuma intambara zishobora guceceka mu karere k'ibiyaga binini cyane cyane mu buseruko bwa Kongo, ahubwo tubona iri jambo risa n'ijambo Minani yigeze gushikiriza kuri RTRM, iradiyo ya za nkorabara zakoze jenoside mu Rwanda, bigatuma abahutu bahaguruka bagatangura gutemagura abatutsi. Ubundi byo General Neva nawe ashaka gukora rwa Perezida Ndadaye, ndetse benshi bishwe batazi n'ibyabaye. Risa kandi no guhamagarira abantu wewe, kuko abona yuko abakongomani ukuyemo abatutsi n'abahima n'abanyamurenge, abandi bose bakongomani bose ari ubwoko bw'abahutu, akumva yuko yenda sinzi ko yiyumvira ko kubona miliyoni 2 z'abazarendo zishobora gufata Kigali mu minota mikeya, yumva hari icyo byamufasha canke bashobora kumva ko bakwiye kumushigikira muri ubwo busazi bwiwe bwo gukwirakwiza ibitekerezo bya jenoside, ingengabitekerezo ya jenoside, yo kwerekana ko bamwe mu banyafurika batuye mu bihugu by'ibiyaga bigari ari abantu bavuye ari abanyamahanga, ari impunzi, ari abantu badafite uburenganzira ku butaka, ahubwo ko ari abantu bahawe ubutaka. Arageraho akazanamwo ibyo twakwita ngo hima impaya, kwerekana yuko abatutsi bagomba kuganza abahutu nyamwinshi, ko abatutsi ari bakeya batoshobora kuganza abantu benshi. Byerekana yuko ikibazo c'amoko ko cabanyengetereye mu maraso bagomba kugikwirakwiza muri Afurika, bumva nk'aho umenga nibwo butumwa bwiza. uwo ni uwitwa General Neva na Tshisekedi bwo gucamwo abenegihugu, kwerekana ko bamwe ari bo bagaha ubutaka ariko ko abandi ari impunzi, ari abashitsi, ataco bagaba, ahubwo bakwiye gusubizwa iyo bavuye. Sinzi rero yuko wewe atahura yuko abatutsi bose aho bari muri Kongo, muri za Uganda, muri Tanzania, mu Burundi, igihugu cabo ko we yumva ko ari i Rwanda, kuko tubona yitiranya ibyo bya tutsi canke hima impaya akavyitiranya n'u Rwanda. Ugasanga rero uyu muntu ibintu avuga ni ibintu mubigenzuye neza ngira ngo amaze kugira akabazo ko kurwara mu mutwe, ngira ako kantu tugahuriyeho, yanyoye akavinyu, ibindi abivuga ngira yaburewe, ariko nibaza ko ibi bintu ari ibintu biri mu mitima ya benshi muri barya mwumva ngo ni inararibonye zo mu mugambwe CNDD-FDD, ibitekerezo byo kwankiriza abahutu ngo banka abatutsi, ndetse ngo bicane bamarane, ngo kugira kwitonge rya nyuma canke ima rya nyuma ry'amaraso. Urumva wewe yumva yuko politike ikwiriye Uburundi, ikwiriye abarundi, ikwiriye akarere, ari uko abo yita abantu bufata bagasimbira kubo bita abatutsi canke abahima, bakanigagurana bose birumvikana. Ngira ngo yenda ku buhanga bw'ibyuma barekera nta kibazo. By'umwihariko birumvikana ngira ngo ibyo uwitwa General Neva arimo arashaka kwimakaza cyangwa se gukora ni ibintu byumvikana kandi bikomeje kugenda bigaragarira buri wese, ariko bitazamuhira habe namba
bitazigera bimuhira habe n'aka kanzu, kuko ashobora gukora ikosa rikomeye agahura n'ibibazo bikomeye cyane. Yes, bakunzi ba Duniani Kote TV rero ngira ngo murabibona kuri mikoro ya mbere, ni Moses wanyu n'ibisanzwe. Turaza kugoma tubakurikirane byinshi cyane bikomeje kugenda bituruka mu bice bigiye bitandukanye, murakoze cyane.